Ampun
letih tendang bang mirah hati bila berganti hati jemale halabah hati kami wah dada anh hang hơ đi hơ là Hei bilang mengelir di haladi kubru halagat kutulo kilam kadi kucang bilang jare ora di mang ada dale ko lagu dua
Benar teringat, benar terfikir, padu kesaan, hidup dalam dunia, padina masih tanyangan Tuhan, padina amai yang tak terijab, segolong nyawa gesulam badan, segolong kafan gebalan datang, segolong bunga geguk keliang, segolong insan gebuk tandang, segolong bunga geguk keliang, segolong insan gebuk tandang. Sudah tak taubat, segolong mati, segolong tajik, tak tinggal dunia, segolong tasawuf, pakaian putih, segolong taib dalam rendah, segolong tasawuf, pakaian putih, segolong taib dalam rendah. Benar tak ingat gemangan ayah, gok nyanta papa sinolang donya, menyahana pomangan ayah, lakeba Allah berampun desa, ingat ke anu tengku medua, berjalan Allah anu nejaba, nejajau babun dengan sekolah, supaya naga akhirat dunia. Ingat ke harta hula sedekah ke Rasulullah setahun tak baca. Ingat ke Hudin belum meratib, mangat dengan faith itikun tabah. Ingat ke Hudin belum meratib, mangat dengan faith itikun tabah. Malam 7 bulan Ramadan, kitab Al-Quran putra odonya, Pak Nabi Muhammad Allah ke pulang, gue sampaikan ke umat dunia, kitab Al-Quran
Al-Quran kaya keputrang Syuruga timang diugani kitab Al-Quran Hai di kalam Tuhan pedoman urip guru iman kitab Al-Quran hai di kalam Tuhan pedoman urip guru iman berganda pada dukun Adam soyang dimbaca kitab Al-Quran berganda pada dukun Adam soyang dimbaca kitab Al-Quran. Hai masanya mer Nabi Muhammad japuti imam sembayang hamba sembahyang